meka mtamburi na warikani ya muhepumuri ndino ndimiake kutake purimwe edheu ko vandu wetu mbutu nangathi timati anjombatero pothia rumwe tuihamitha modongaro dhetu oshukara nomundu ngwawirwa uno udhigu peno ndiro ponganda mukaapa mwene osho mundu kumukaapa mukano dhongama kushavi kurama mbitheka mimbiende kumukwetu mashila wawirwa uno udhigu matuka tokerwambo shamo mbavu yetu okano kushavi wahamo rure muno shiviki oshimbomba pomwa shitivi pothiove mashlewe ya mburu mwe wahamambo pomuwirwangwe wahamambo ove unongodhe unjwa tora ngodhenu njove monya ndo ngima kusha monya ndo domino povi karata povi kwae urimongodhe hapo vandu omundu ngongwa wirwa shima ndani sha umbe ehwa muno kusha imongora mongodhi shiri tuvatera napo tutatumisa po tutorokara utheka mavi mwe kondiro ko udhe wo mundu wakahama munya ndo ngima mongodhi omunda uhetoho ondiro uyakurumwa no makura everybody has a different coping mechanism pothia waiponga nda vandu wahama mukati ko vandu uri mongodhe peno mundu mwe maperiteke mbo muhonge maperiteke mbo po pene mbo ndapaturwambo po avihe mbyoto pothia ngo mundengwa wira uri mene nomba uriri ngatushe wami mbawirwa pothia yamba hama mukati kwa kwetu omundu ngwarengwe wahama nongodhe unodhongi muntu manyanda puno ka headphone katfa ko pombu nambo matumbi mapratino whatever kushavishi kwa shima pratini hapo tuthora vandu vetu tuthoroka nangoka wangu hapo oiri mwe tuthokuri ari kushavipo napumbiri hithere kukano vinakarire mbi meungurambi ounenenu oshina shishia no meridhirira no ndengero ko vishina shishisheya korimo mukandi kushambano ahama andu mave nyangatara opoto kuita mongodhi weya pondiro ke kuyarithai kusha weye urutu no puto ukapongandano pambano weya hapo ngo mundu atoshi kwa hapo mashitefi maindepi muirinjo shiri muhepo kupura imbo pweyambo konjo kapura kombunda oshino shitengasho oshishavari arikane mundu shiri mudhiu konotho kuya ngatushe mundu ungura mostera karivenjo nambano mundu rumwe wahama waporo engwa wirwa opo weya no dhongama omuno chumundu kaditonyotoroka mbamba shevi hapo kamangena no mostera ngundu mukiri mbamba shevi mbambi nudhiu kamanga hapo kamangena novyo ngura vi kulambi mpushita nekero shanji mbura nyimba de Petro mutena kwanje waenda kwa miuri mkwa kungorera kwa miuri tulikodho mbakero tulimouthi umbwi shitwathire okukama nokukapaka uri shimbeya uriri ponganda uriri ovandu mombero dhongama eshandangi noho efula na wamwe erikana shwama na kuishinjoni bambi nouthi umwashi wanje umbi nouthi umwachingwenda kwa counselor oirinjo vandu vetu mutungirera kandi oirinjo shiri mundengero uri shiri gusha katuna vongama katuna shari tamano shari mhokombo etu metwa ponda chithaniro cha tate othombora mbari ndakapita unda turipo pendo munde mahepo the counseling apo makushitwa manambari kana ndike kuserikali oirinjo mbino biripi arika nenga tuharo ngambanga tuharo shari ovinanga tuhane ushaturipi gatuhane kushaturipi tutorokara tuihamitha ndova dhuwaire kukamunika kushavi warimbo moperendwa otokuyenda uri ondo mundu ngine makano no madhenge po no mwihamu mwatima kushavi hapone mundu ngine minchitatumithire po weya pondiru mbivi kambo mnoni nakutwa goshinene
Amehimu hipwena mbipwena omehiwa mapshu. Omehiwa ende nawo. Ongwanu womba wira mpuma vei hamwa nga vethika menga vika pahu mehi kongo mbinjima ikando kushe vupwene omehiwa. Nungwa shona kena nomehiwa. Inashiva rikane mumbavu yetu vitorokara. Vitorokara vetu as a belief. As a belief. Omushitho omundu kushe watu ushikwa yapu watu ushikwa irinja mupura. Amupula mundu kushe vi hapuna kananga naka. Mwetho mundu makare mo. Mumwihamwati mawe mavirikidwa wandu vende. Sha muka hakane pumu hakane. No kuyapo nambomba nunodongi mundu monyanda. Munyekerere nu. Munyekerere uriri. Oto kuvadha uriri. Imbo washura mukuru urito. Eka nimba hagusha nao. Shimba ihamitho mundu kariwe po nao. O washiro omburi. Shiro wandu vanene mbweta. Pwete mbapo mundu mnene pwami. Pwa hama nongoze njima nyanda. Tiki. Pondiro yowanda vehe. Kuna kerwa kiyo soundondo we wahita mungi imanji. O addiction na meto kutuwapo nao. Ongwa ye. Vetu hane otu veda rikane. Hane. Arikane as a belief. Baha kusha na uri arikane. Shima tuto mburanji mayende. Tute na wano vongama. Pono shari. Pongo kuyadho kushawi ohenu na weru mundu no vongama. Maroya ohama apetha na yo mwenye kerere. Po mundu mbana wa mariri watema umpo mota mundu uriri. Kwa vatere nunandangu kumpomea po shina shimwe. Mbano tutara uriri. Nenguka mundu ngwe vari mbunu hanje nawa. Mamunji dhuko kurerika nevetu. Mbaha kusha nao. Karena washa mkonde na wombura. Shida meyuva. Shina sheshi mushitishite ushabi muka hashi kutana ukire kuvi. Eto kano vonga makano shari. Maranoho. Orita tumitha. Yeah, be kind to yourself and take care of your mental health. Baha kushambishe nauri. Chatu haka enerukwa. Ikuhepa.